Raja nomor sana, raja nomor 2 si bidang raja malik. Dotot di panajari di panuturi, nau pina sepasumi di bagasan buarnya manami raja nasi abadi. Nasi dan raja pendekatan makpur sinagur gurmana bayi di nalonga. Bisa luhut hata pamiduan nami. Mengahuilik kami pinarana pinarboruni. Nasi dan manguluhuk kami lihat pendekatan kehidupan munabadiai. Manobahon kalian puji-pujian dari marsana dari mertuan. Alhamdulillah pendekatan ahudu di habangsai. Pertupul hamona ngasti pada dituai dina ulo majalo nati bermarohai maulia kati waktu debatakku maulia kati waktu debatakku maulia kati waktu debatakku nabonar jumjumaku